Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Lap Bah Disparsing Rani bala pyndonkam bakla ya ke jingpyntrei ya ke Swadesh Darshan Development jong umiam Lakeview ke bala Pyntrei halor Lumsohpet Bneng ya ke bala mang tyngka ke sorkar pdeng. Sa sien ngai boleh pi di ka ati ai transmi ka de pang Lumsohpet Bneng bat ka ngat harai kan de ka sni ka bakhat du thai chua bang le operation ni de sai mo di ka ati ai report ka bang awra menta ka de halor ka jingte po Lumsohpet Bneng di ini ka ati report ka bang layo kana menengkong ka de ka south trip benai banyu araja arfuar kata dia arti ai bang yo menengkong ka report ka ba pada ka report ka de bang yo nama kini arti ai ngafai asin kan arba ka de ka report ka bang yo arfratrik benai banyu arfratrik benai banyu araja arfuar te kani ka arti ai bang ngafai hengtei ka de namar bagi don jingte hengtei jingte naka Ministry of Tourism Government of India berkata ka skim kade gani kas Ikani ka kapau ka kom ka agreement bayasoi baka sendasi baka nika MTDC kini ka Meghalaya Corporation baka sendasi layasoi agreement halai tari benai ba arajar khendai ti habede baka nika agreement ti nakala junga ngalafai ka ATI han po office jong ni po tourism hang ni di hadian bang lafai arti ai ngalap ya ki report ki ba pau baka estimate hang te ka poi hadu khat phra klor kapoi ke stime kapoi ke khat phra klur phra pho arlak san phu sawajar khandai spa sa ti hadian bang layo kani DPR na po ka office jong ka MTDC ti ngali inspect manage po Lumsohpet Bneng ti hadian bang inspection na kini ki ar pho ar tli ki jingte te ar pho ar ja ki jingte te te pila be isha inga khnjat bangan pule gini jite banangkong ngadi construction of traditional healing center, number 2 construction of information center commercial emporium, number 3 construction of power backup hut, number 4 construction of counseling center with multi-purpose hall, construction of cafeterias, construction of rain shelter, construction of bibing clary, sound and light show clary, construction of internal pathway with local stone, development of parking area, storm water drainage system, plantation of biological fencing around campus and roadside, construction of public toilet, construction of boiler wall, and directorate sign each and campus eliminating with solar energy, last mile connectivity, development of trekking road, development of retaining wall, landscaping, solid waste management, but mountain banking. Dari hadin bangal aiwan inspect mani stage po Lumsohpet Bneng hi kalong ka ba susi bat kalong ka ba sudiaw nakalang jungar naman kum aktivis hari juga por ngade brio bedang don akan yang terai ti kalong ka ba ngapoi selum tengah dap da jinglango nomor ba abang ngapoi selum ka don ka we jingte ka building ka ba khamba he kalik ka don ka jinglik ang ni video ka don hne ti kata building ka ba khamba he kala lik hinte ba kata ka building the construction of counseling center with multi-purpose hall. Te gani
ngalih meni kapa naka ni ka breeding ngalih hadian bangalayalam di kinong snong kidon nong snong ki bayalam yang angte kadon ka kajing khangit ka balai te kinong snong ki bayalam tu changit ngarung nang tu te nga tani video ki dur kidar ne kidon khot te kani ke ka ba nga sosi na kanang junga ba kapa ba jing le ben ya kesengsi om tang kani ka wi ka ba koridor ek ba kham he ek sanction ka de ka sau unlike show for clarity kani sanction ka doi poi hadu riu klur san kho sau lak khandai pulai haja khandai spa sandupra habang apa kani sau like show for clarity ya kani kamdon po Lumsohpet bani kani de ka ba lango bat ka ba susne ek sengsi hak jing sha kani ka skim Akisha kadai ka finance assistant nam tak tu gibri gibron jaka. Ndai amla mun bedur hakano karkom ka sengasi kali ai ka MTDC bante ya tu jaka hang tu. Ti kata kadai ka ka balango na kalian jonga aktivis maga pe ya ka lain juga skim bat ka komlong ka agreement ti ngalango halor kata. Ti wala kata ro tang basna bahar te kala dei ka ba khamtam ka te ka jaka khamtam. Lag no ki kontraktor ki deban lamno ki deban perkhat ke nam ta ka jing biang le nam ta ka jing don borom jong ga ka kan ta hang te po do Bneng kini kontraktor ki basnan te number 1 kontraktor the JV of Konton Lenra an mat phang tam number 2 Shri Konton Lenra number 3 Shri Lenor Nongsi number 4 JV of Konton Lenra and Shri Binor Kongsit na Shri Amka Bos Khambarbanyan Jewi Shri Sirin Maubulai Bala Chance Kem Ksian BNA Technology Consulting Shri Hilarious Amdan Shri Lebar Lang Langdo Shri Sunshine Lalu bat kini green energy tigini de ki ba ki brio ki ba yo kontrak nte po Lumsohpet Bneng